Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong yalam kalyang persya uba PNCM ne kasngi habaya kren ba unong san hima ulay thu uba hadin ba ka executive committee kala thungi ka boundary committee kila bu lang ru yaki MDC na kalyang yatay bandan lang. Kani ka committee kala yakandu buon sien banyatai berkila IT ru ya kai phot sya ka sarkar jilla par hadin ba ka sarkar kala soya ka MOU na ka banta ki Henry Tali ki jakaya ka japot na kalyang ka boundary committee kala syong parkhat biang berkila pen pau ba kim hun ya ka jingya soya kani ka MOU ka committee kala syong parkhat biang banyatai sani haringkat ba ki hima ki ba syakta ha kani ka jingya pen bet khapot Ula ongru baka boundary committee kasanya aga coordination committee manu banai ujor saying bishar lakan lai ujor ka KHDC kahima ni kishnong shu ulaya thuru baya ka coordination committee lakli da UEM ka ilaka uba jambor war ula ongru baya menta la ban ong AA namar kani ka don ha ka mi jong ka coordination committee badula kermen bakani ka committee shen kan sa syong perkhat biang ban shim ya karai kumbaga lapau baka MDC juga NDP kimpa ban lesha ka ban file ke case po anu ko court trika spa ban bersai tangga ko bai nomor ba hadin baka executive committee kala constitute ka boundary committee berkelab ulang yang kid court juga leng yatairu banidon lang haka boundary committee kabamut ka boundary committee ka de ba constitute dak executive committee kabagan thup lagi baro ki MDC jongka district councils haka jingi kendu jongka boundary committee na kapor haka bagina laban submit tu ya ka report haka state government katkum ka nongrim ka jing lab ka jing syam ka jongi barum detang kata hadin baka state government renggat ki regional committee ki bala isomedi report ki jongki kila nagleng komen kelas soye ka MOU na ka benda gitu ki hindutuli ki dispute area daga MOU bad daga agreement ka bagi babun ki jaka jungi kin hab ko ka asam bad nagleng ka boundary committee la secretary la khot beng ki jingilang bad daga jingilang ka ka bangirai ka long bangi muhun ya ka bayasoi MOU aprenga state government berka Assam government nama ka jing bom yahun ya ka kam la pen sakte iswa ba ngila khat bengi ka boundary committee rengkat ki nongelam na ki hima ki basakta ha ka ni ka jing ya pe ibni kaput hima jirang ka hima jengam ka hima nonglang ka hima melim bagaimana nispung hadin ko nga ay siyang lang nisuday bala kumno ya kani ka kam namar baga state government kam ko asyu ban revisit ya karai kalong bangin le syakut habaong ban le syakut kamut manu ban file ka petition hatu kan file ka district council ne kan file ki himane un file ushnong ne kin file ki trajaka But dia kata lah syania haka jingstan ke komiti ke bangila constitute ke bangiong ke coordination committee. But dia kan ke coordination committee kumbala pensyai haka jing pensyai ke long bala head dahu IM in charge laga iba jambor. Ngalong dukot juga coordination committee. But ka bakhadu berka bakut berka bakut kadeka rai juga coordination committee. Lesa yang iskam bak coordination competition kan sekolah ke jingi kendulang haka bagan thoplang ya ki san teli ki hima ki basakta mjuru yang ya anu kid khot jonga di coordination committee manga ba jambor kum chairman asyong coordination committee manu ban file ke petition hato ka council ne ka hima ne utrajaka de kishno dia kan dia kan syong haka coordination committee ya mata ginum pala bandong nama kadang dei haka mi jonga coordination committee ban rai kani three ka barai ban le syakut ngila rai ban le syakut ka jong jong ki MDC MPP ban galeng ka council ginom le syakut kataru ka syom haka coordination committee ka ka bagas ngubet la kan le daga himan kan le de kisnong kan le de trai kendon ne kan le daga dismissal te ya mentang pa la ban kat ba empat ya syong lang haka coordination committee